Savatov lekulam, Savatov. Tu chunga hi athum jan nadinga. Tu chung moche sabat anapan kit tawitin season number 3. Kamasa tauteni hi pu Ben Corinto pi ora hangsing. Amani hi host na bolo hitin. Amani akunin anadong hitin. Tu chunga hi hile kumchung chang thung ki hado dihin. Parasat wai hito parasat wai gas chung chang thu na. Nong ki hado dem bale parasat wailek Abraham Avinu history chung chang thong ki hado ding intin atam zo kumlang pang ki hado ding intin ipiza kumpa poimu ham tele kumpa jong hi poimu ai chu ipupate uthosima dinga akum hin hichen hi ahinge ati pa bible la ki ji pa ho echu aji ngen hi echu aji be loi chu ya chu inu teu ipa teu thosima kumpa hi het gut ngai tin echu e ho kumwa chu thupi lo pi chu yong le ipupate a thupi intin to chu hintin abana ana ma chal pe utin khatna question number 1 Yaakov Avinu in Ephraim le Manasseh pathe ana bua chu ipithu chenga ana pathe buam Hamalach Agoel Otimi Kolra B Kidus a isei uhu ahi na kidus a isei pa ho C naka atona kithang thip tu na a lo bangin Israel cha te zosin a cha teu pathe hinbu taw hen te chu amala ha goel chu a en a chu hi le vantil eina hu do jingjeng pa na kasit na ding kawang sit na ding zosia kagen the na zosia vantil eina hu do pa chun nang niam pathe na bu hen ati na hin tin Bina atu hile kidu zau zawa isai pau khut silma sanga isai pau isim kha ke Ephraim veki mana se ti pau ho sipa ho ya sina atu hile aman hi Yaakov in phathebu atu thangthip na nei hon lo jia chu nang ni ki thangthip lo bangin Israel te zau sinong nang ni bangin phathen bu ta hen te chu hoi zo ham answer chu te amalak Agoel oti mikora na amalak na Pi ora nanuk nam. Tata. Confirm. Okay. Kapet de tam. Mi pi ho nanuk bang. Nanuk lo. Okay. Thì anh sẽ dâu xí anh đi thấy cái lo không? Okay. Kidusa pa thu chenga chu akoi san chu ngai leo chun Yaakov Avinu in Ephraim to Manasseh pathe ana bu a chu ipithu chenga pathe ana bu am ti chu ipithu chenga pathe na bom te chu Kidusa pa iman pau thu chenga hu pathe na bu ham lo le hamalak ha go ela chu pathe na bu ham te chu amanin kamasanga to te ni hi le e ti hon chu ja chu veu tin Okay. Talia. Question number 1 chu answer A he chu. Amala ha goel beresit bungsom dilegi changsom gumna ki sei pa chu na. Hi chi thu chenga chu pathe na bu chu. Kidu sa thu cheng pa ho hilo chu. Kidu zo zo sei pa ho hi le Ephraim to Manasseh pathe bu chan bangin chang win tin hi boy chu. Abana lut pai ki ru hitin. Question number 2 na. Brit ben habetarim Hasem le Abraham in kinuktuna ananei thona chu Abraham kumzan hitam kumsom li le sagi kumsom sagi lenga B kumsom sagi C kumzakhat B kumsom sagi nanum na pu ben tata na confirm anum lo na umba mi piho anum so keo okay kumsom sagi answer talia kumsom sagi ahi ishel gama hung eti zo midrasin kumsom sagi ahi ishel gama hunga pathin to kitep na hung nei tin kharana kinung le kitna kumnga ga chen bia bana chu hung ma cha le chu Ban question abana pa lut pai kin question number 3 Abraham Avinu athia chu
kum izat hitam. A. Kumzale somnga. B. Kumzale som segi. C. Kumzale som segi lenga. C. C. Zale som sagi lenga. Okay. Confirm na. Lung khel ta lo di. Adang ho na nu vam. Num su okay. Okay. Talia, Talia. Vele chun kum zale som sagi lenga. A thi. Abana question number 4. Abraham Avinu in Sarai menu akichen piachu kumizat hitam. A. Kumsom li legit. B. Kumsom thum legit. C. Kumsom li. Som li legit. Pu ben khorin na. Okay. Confirm na. 100%. Talia, Talia, adi nahi. Kumsom legit, kumsom li legit nahi. Abraham Avinu na. Aban le question number bana chalpai kin uhitin. Question number 5. Abraham Avinu meithu usunga akilelu na chu kumizan hitam. A. Kumsom ni. B. Kumsom nga. C. Kumsom segi. B. Kumsom nga. Kumsom nga. Number B na. Okay. Koi tabang anum lo nom vam. Adi kum som nga he. Nuk su keu na. Kaphet de tam. Talia, Talia. Kumsom nga upah tai chu. Thu sim za dan wa chu kum chapang khat hele kilo mai chu. Na, ai wa chu kumsom nga lang na phai ta chu. Tun. Bana chalpe utin question number 6. Abraham Avinu in Haran ahinda ta achu kumizat hitam. A. Kumsom segi. B. Kumsom git. C. Kumsom segi lenga. Kumsom sagi lenga. C. C. Tata o. Anum lo nom vam. Adi Tata na. Okay. Talia, Talia, Talia. Kapaim. Kola kavod. Question number 7. Question number 7. Abraham Avinu to Sara imenu hi kumiza na kikahonam. A. Kumsom. B. Kumnga. C. Kumsom ni. A. Kumsom. Tata o. Pu ben Korinto pi orain kumsom atiin mi pi ho nanuk manam. Nanuk su keu. Okay. Ipet diu tam. Talia kapaim kapaim kola kavod. Abana question number 8. Akedat iskak achu Abraham Avinu kumizan hitam. Number A. Kumzakat. B. Kumzale som thumle segi. C. Kumzale som nga. B. Kumzakat le som thumle segi. B. Pitling nup na. Okay. B na answer chu B atihonin kumzale som thumle segi atihonin mi pi hona nup uvam. Okay. Ansar ve huitin, ansar pen huitin. Kapaim, kapaim. B. Adi inahi. Kum ho chen chen het pha hon jong as mei thu lo pila. Abana question number 9. Na. Iskak Avinu apina chu
Abraham Avinu kum izan hitam. A. Kum songku. B. Kum zale som. C. Kum zakat. Si kum zakat. Kum zakat. Tata. Question number 9 answer C atihonin kum zakat atihonin mi piho nanuk ubam. Tata oh. Okay. Answer kaphet ditam. Kapayim. Iskak Avinu pinatsu Abraham kum zakat hitai tisu. Bana salpe kin uhitin. Question number 10. Sara imenu tu kumizat na hiyat hiham. A. Kumzale somni le sagi. B. Kumzale somni lenga. C. Kumzale somni. Zale somni lesagi. Tak tahu. Pu ben khorin nanup na. Okay. Saya cakap entah. Kat pen. Ama saya cukup pome. Napom. Okay. Napom ahile. Na. Question number 10. He answer A tivin. Kum zale somni le sagi. Mi piho nanup mubam. Num so okay na. Kaphet ditam. Na khel hon diham. Okay. Kapayim. Kum zale somni le sagi athie. Sesarai menu. Ambana salpe kit nuitin question number 11. Abraham Avinu in Brit Mila abola chu kumizan hitam. A. Kumsamku. B. Kumsamku leku. C. Kumzakat. B. Kumsamku leku. Tata P orang nanuk na. Kumsamku leku na. Question number 11 he answer B 99 kumsomku leku atihonin mi pihon nanuk uvam. Tata confirm na. Kaphet dita so answer. Kapayim. Abana question bana lut kit payu hitin. Question number 12. Leisit kisima kipat. Nigit niya Brit Mila bol masapen koiham. A. Adam Harrison. B. Ismail. C. Iskak Avinu. C. Iskak Avinu. Adam in abolo Bolo. Ismail bolam. Ay konunga. Question tu nigit ni tu na. Answer tu C atihonin, Iskak Avinu atihonin, nanuk muna mi piho. Okay. Confirm na. Adam Harrison hay Cheptan Saping. Cheptan Saping na Adam Harrison. Ismail lah. Ismail hay kumsom na tumha. Kumsom leli kumsom na tumho abol na. Mahihi lelit nunga bol hiya. Nigit niya bol masa pensu Iskak hay atichu. Aban answer veutin diam. Kapayim. Question number 13. Akedat Iskak ngacu Iskak Avinu kumizat hitam. Nah. A. Kumsom tumle segi. B. Kumsom li. C. Kumsom tum. Kumsom tumle sagi. A. Som tumle segi. Nup tatahon na. Question number 13 answer chu A. Kumsom tumle segi atihonin mi pihon nup uvam. Nang nila na dung na khel hon numam. Okay, pangden na. Veutele answer. Kapayim. Adi ikit zelin nahi. Abana question number 14. Iskak Avinu to
Rivka imenu kichena chu Iskak avinu kum izat hitam. A. Kum som thum lesagi. B. Kum som li. C. Kum som li lenga. B kum som B. B. Pu ben horin na. Okay. Question number 14. Answer to B atihonin kum som li. Mi pi ho nanum uvam. Num su okay. Nang nila nalung na khel kit hon diam. Khel ta loading pang det chat ding. Okay. Din tup chat ding. Okay. Kapayim. Nansa di kit zel tanahi. Abana question bana lukit payuhitin. Hichalaya hi iskak avinu torif ka imenu kichena hi iskak avinu kum somli hita so. Abana question number 15. Ishel gama kil ta'zi'a Abraham avinu chu ezik gama iti chan ga umam. A. Kumthum. B. Kumke khat. C. Thathum. Kumke khat. Cái Thathum. Thathum. Khat kumke khat ti khat thathum mati. Hoi zo nanum honam. Nakilung tu hon diha mi lo le. Okay. Koi zo apa na chi hon de. Thathuma. Okay. Question number 15. Answer to C. Thathumati honin mi pi ho nanum uvam. Num ta be na. Okay. Chutia hele nalung na khel hon diham. Khel loading. Ding cha khe de. Okay, khel momong loading. Abana answer betau tele. Talia kapayim. Kolal kapor. Thathum sung gum honai chu. Thathum sunga ne lego tam tan ki chom doi chu. Ishel gama pathinin ishel gam nong thuna hi le phathei ka bu di nau sat ding namin thang ding ati ishel gam ong thun le kil hai chu kila sa hi le ezip gam zu nei chu ezip gam zu na chu ginung le langa hi faro in ne le go tam ta an pe chu ja hau sat loi chu ale chizo nunga hi lot suwa ki kaya chu chiang chu galga bol chu abrahamin galga bol ong ginung le langa hi malki chedek iti pau Malki Tzedek chu kam tile sem na noak chapa sem chu Malki Tzedek te amin ki voi chu ma pan ne le go tam ta to na wel ka ma hele Abraham en la num lo ipija faro a chu la ipija Malki Tzedek ala lo ham te chu faro a chu ala hi le kidu sa sem he chu ipija kidu sa sem hi di ham ishel ga mong thun thuna chu kil thai chu kil tha pan ami piten pi sevam nang pa ba he pathin nan zo te hi boe kan hausat sading nati antia nong thun lakil la ding hoi lai jan hausat ham ati haile ezip gama ga chia nei le go tam ta hausat ong ginung le haile achen na khute chi hi mem pathina sei chu tia an sei theine du hi ja kidu sa sem ja chu akilai chu malki chede nga pa chu kidu sa sem na di loi chu ja cho la lu abana lu ki payutin question number 16 Abraham avinu ezip gama kipat ishela hung kinung le a chu hoi lai khu azot am azot am hilo azot am na elonei mamre b kiret arba c beer seva elonei mamre ezip ma pa nong kinung le a chu hoi lai anzot am ti chu hoi lai azot am ti slikha azot hilo hoi lai khu azot am na Bible kisi intin na num hon na okay question number 16 to answer elonei mamre ati honin mi pite na num vam anum lo num vam num su ke nang nila na pandit hon diham pang det set okay Kapayim
Elone mamre azot honei jo. Abana lut kit payu hitin. Question number 17. Sara imenu hi koi chanu ham. A. Nakhor chanu. B. Kharan chanu. C. Terak chanu. Kharan chanu. B. Anom. Kharan chanu. Tata na. Question number 17. Answer B. Kharan chanu ativin. Mipi ho nanuk unam. Okay, di is okay na. Nang nila nadung na khel hon deham. Khel talo ding det set ding. Kapaim Kharan chanu hi nahi. Kharan hi koi ham itia hi le Abraham supipa he chu. Abraham supipa ne nakhor jong hi Abraham supipa. Abraham pa min chu koi ho Terak hintin Terak pa chu koi ho Nakhor achung pen pa hi ai ba supipa min hikin e Abraham supipa min apu min kilotin he chu. Sia chu mial chi gule Nakhor rong chu Abraham supipa rong hi Abraham apu jong he chu. Abana lut git payutin question number 18. Sara imenu hin mindang anayam. A. Mindang anay poy. B. Etna ahi. C. Iska. Mindang anay iska hi B. C. C. B ora nanu mam. Nanu. Okay. Question number 18 hi answer C. Iska ativin mipi hon nanu mam. Nom suke. Nang ni nadung na khel hon diham. Etna na ti hon diham. Ti loading. Iska. Okay. Kapaim. Bana dukit payu hitin. Question number 19. Sara imenuhin supi anayam. Amin ipiham. A. Hinge milka to lot ahi. B. Anay poy chanu changkhat ahi. C. Hinge amtilai ahi. Henge milka to lot. Milka to lot anay na supi. Cha hello pi sa supi. Amtilai zo. Hello pi Hoi zo nanup honam. A ham C ham. Gigel honta kholo pi sa gigel honta. Okay. Pu ben khorin na. Confirm na. Question number 19 hi answer A. Hinge milka to lot na hi ati honin mipi honan ubam. Ha? Anum lo nom bam. Anum lo nom le answer in say tau. C. Okay. Mipi la mi khanin C atin kamasanga to tenin milka to lot ati hone. Abana ve tau na khel hon thiam nang nin. Khel ta loading. Okay. Hinge talia milka to lot so amani ama supi he so. Atsay na ilut diutam. Question number 20. Mikir di honta. Sara imenu supinu milka aku na koi milo pi hung ping umam. A. Koi ma aping poi. B. Rivka imenu ahi. C. Rachel to lea. B. Rivka imenu. B. Rachel to lea hello. B na. Okay. Puben khorin na. B. Question number 20 hi answer B. Rivka imenu ativin mipi honan ubam. Kalong boy rakal le hi. Rachel to lea. Okay.
kamasanga taute ni in B ansar ati honin mi pila a mi khanin rakhel to le ati e nang ni nalung khel hon diham khel ta loading ding det chat ding 100 okay B hi talia kapain kamasanga sa iten ya di ita na hi athim hon mama zingin kipaum mama zingin tun la a nang ni kamasan hong to thehon zin asem wa chayu hitin itabanga hin khu ho history ho zudate history sei thezi ovin pathini nam pathei bu pitaw hen to daraba